Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Usumbun Menteri Rangba ka Sorkar Jela uba Prestun Tensong Uloong pamarsinyo jing tiap ya jingja kabalaja Bihar. Hakba Pastor RG Lalu ba temen basan Tinong Klau kila Syabat. Ka Sorkar kalsim khia wud bat kalabatha yu DGP jong ni Jela ba unya kren ba DGP jong ka Bihar kumjuru Chief Secretary ka Jela ba unya kren ba Chief Secretary ka Bihar. Mat hadian bagi bor Sorkar kila dab yakran uba Prestun Uloong bagi yo jing tiap ba kamsim ladan gunu ka jing penmen saw lani ka jing takti ya kita gi arngot ki noya lam nyam. Handai ka sudan tang ka jing sngutu bakla ba Uloong ru ba Sorkar ka sim khia wud namar ba kam kwa ban mi ganu ka jing jaya pher jai ben riau hak ni ka Jela na ka te ka daw ka ba mi ha Bihar. Qua ban pensai hak bedi baka hendiat kendon ka misunderstanding hak i wat hak social media menna por chamit hak ba i pastor lalu bat i temen basan di temen basan di nongkla kia lek ban visit ia ka mission joki antia po Bihar ka ban naka nombak Patna kam Chennai hardly maybe 40 or below 40 kilometers nampak Patna dekadon ka information ka ba ngar yo ka por masibci Sauho tu ka ba ong ba kisabat hakini kunhun na sena kaliam ka VHP or something ka ba ki pendik dan ki penton dan ki syok dan ya kini ki amon ki ruramba iwi pastor dan iwi pesan temara ya yo jikip kentahi nak kalian jong na nak kalian joka government would ki kontak station Patna hakabau DGP joni ulo ekren yo DGP namta USP jongka Patna rural batip yang kesisah kemaklong te kai kebajia kolong badon tak kami misunderstanding kendian konsol te nama ngui ki om na baya la sha sho pom te le kamdon kesisah kemakat te nak liam jong kabor ki polis wood and like kren kelale na tau chief secretary jong yu like kren bo chief secretary jong ka Bihar wood kila sim ka prom action pada hata bakat dulu keladon kesisah stujumut hakaba kamdon kanu kecil mansau dan kanu kata kumba kami ke social media balai kali keren nama ngaiting yo lesi kidon ke kamsim kabu ban persekutu bakla bahkan don ke komunal kelas yang dia posilong dan ini kelah jadi dekat bangga kuat bat percaya kemat jompi kalong ai bagi bak in sekutu bahkan ni ka isu kamdon ndai ru bagi syok syadat nang tak baar la company yang kiru daka polis lagi officers agak menta kidun on the way hapo airport batkin sawan paino menta kami Shanesha Gawati batkin point Sheshlo Shibet kami lagi dalam lo masai instead dikata ka bangka perpisahan nak kalian Sorkar hakaba kumau ti nilai sinkia namang itak syok jiktip kita kiri tendai menta dah kabasuk kabasan bad dah kajis tu jebut kamdon AA ke isu kaba ngindia don kajing snow atatin ne kajing snow si ne kajing snow kuslai aga halo jong ne kajing jia kabajia mena komba shibji arpo ne shibji shite ngak nem yo banyak keren ken re ngaliam jong chief secretary jemi mulai banyak keren bu bad pastor bad pesan akan dikelaya keren yaki bat don lo kaban don kanega kan kono tenang tam dengan ta jong pastor ki jong diu kila ya kontak bahi ki pastor sini ki beri jong sinot ki di tairu bat ki kilometer chona de ko mo pi kam don kan kono beji jia kap skosi lani bandon kata ke jeng shop ke jeng bom ke jada na benda ini ki angut ki orang ba ki badai ki noyalam jong ki balang de kata ki no pi bah don slight misunderstanding hakaba kabaha pelat ba hialin o atana nei pla sutu bahai ya kadang kami kelong sabar jong atana bursin kala bami kono bulu then rei ultimately boy atana de ta mo pi mari yo jiktip miru nilatik op ikene nilai keren de
kia rokai lalu sob hantu apa tanah agak bakam don kan rengkat bu ladon lambat ki security ki polis Kili hi maki satana. ya kai Lo kili hi maki kini aro satana. ya amde balik ki maki ki turu na lokaliti kia om bayang ini leci tanam tidak tak itu ki jongi ki om em kan bahar ini leci tanam but kalau very good kajing leci tanam kapan bahar sebut banlat kan katai kajing jia le ne kajing ya masau le ne kajing asyo kajing tam ga opi nama ki dot commission kadon commission joki hante kilet ban inspect kilet ban ya slok kadang kami ingat om dayo di tilut na dok sedong kene ngom opi bahasa kadar kadon commission fee hante ya jaka kabade ka outskirt na napakna di imat kadon kam misunderstanding hane tai nrei ko mopi kamde kumba la circulate ka social media bakadon ke jinga show badon ke jinga dat kan badon ka jinguri ura